Dobrodošli. Naša i današnja misija je da vam donesimo svjež materijal iz svijeta regionalne pop kulture, a vi ćete na kraju procijeniti da li je bila uspješna. Danas imamo svega na meniju, zato ostanite sa nama da saznate odgovore na pitanja šta, gdje i kad. Hollywoodski star Jesse Eisenberg, najpoznatiji po filmovima Društvena mreža i Zombieland, razgovarat će sa srpskim glumcem Markom Stojanovićem uživo na Facebooku 27. oktobra od 19 časova na stranici World Mime. Povod za razgovor u okviru online emisije World Mime Chat je njegov najnoviji film Otpor, reditelja Jonathana Jakubovića, u kojem Eisenberg igra čuvenog francuskog majstora pantomime Marcela Marceaua, kod kojeg je i Stojanović studirao. Svi sadržaji su dostupni na Facebook stranici Svjetske organizacije pantomimičara, pa ako vas zanima ova glumačka vještina, pogledajte ih. Inače, Otpor je istinita priča o Marceauu, koji je za vrijeme Drugog svjetskog rata kao član pokreta Otpora spasio nekoliko stotina jevrejske siročadi od nacističkog progona. It's a great name. Welcome to the resistance. Why are we fighting a war we can't win? We can't kill all the Nazis. We can kill some. Or we can save some lives. We want to take them out to France to see if we can get across the border. Tell me where they are. I don't know where they are. You do know! In every generation, they rise up against us. Sometimes a powerful man, sometimes an army tries to destroy the Jewish people. But here we are, together. You are not alone. What's the best way to resist? It's not to kill them. Alternativni bend Dingospodali objavio je singl i spot Srce sa aktualnog albuma O nečemu lepom. Pjevačica i autorka stihova Sandra Vidojević objašnjava Srce kao pjesmu koja se zaštitnički odnosi prema snovima, željama i svom unutrašnjem svijetu. Sastav se zbog aktualne zdravstvene situacije odlučio na taktiku snimanja spotova u vlastitoj produkciji, pa je video završen u beogradskom studiju Sovo uz pomoć Stefana Vacića. Montažu su odradili gitarista Nikola Mišić i njegov bivši kolega iz grupe Miloš Kasalović. Odlični slovenački sastav Koala Voice vratio se nakon dvogodišnje pauze novim autorskim materijalom. Single Vertigom prva je najava za dugočekivani studijski album, a grupa iz Kosoveca zvukom se i dalje kreće kroz vode popa, elektronike i panka na sebi svojstven način. Za produkciju pjesme bili su zaduženi Jure Vlahović i Robi Bulešić, a prati odličan crno-bili spot koji je uradio režiser Matevž Jerman. Sve
Posle drive-in bioskopa na Adi, novi bisere srpske kinematografije, ljubitelji sedme umjetnosti imaće prilike da pogledaju i na velikom platnu Kombank dvorane. Od 22. do 28. oktobra biće prikazano 14 naslova različitih žanrova za sve generacije i to po cijeni od 250 dinara. Publika će moći da se podsjeti nekih od najgledanijih domaćih ostvarenja, poput filmova Kako je propao rock'n'roll, Tri palme za dve bitange i ribicu, Mi nismo anđeli i mnogih drugih. Roman Grof Nula, kultnog SF autora Williama Gibsona, nedavno je izašao u novom izdanju na srpskom jeziku pod etiketom izdavačke kuće Miva Books. Originalno objavljena 86. godine, ova knjiga predstavlja drugi dio legendarne trilogije kojom je pisac izvršio formativni uticaj na podžanre cyberpunka. Nakon serije brilijantnih priča, Gibson je davne 84. objavio roman Prvenac Neuromant, kojim je pokupio sve žanrovske nagrade te godine i predstavio ovaj segment kao važan literarni pravac, uz ogroman uticaj na pop kulturu, od filma preko stripa i muzike do videoigara. Que deu e as esquinas de Night City por onde passou. E ainda assim ele via a Matrix em seu sono. Grades brilhantes de lógica se desdobrando sobre aquele vácuo sem cor. E ele não era mais nenhum cara do console, nenhum cowboy do ciberespaço. Apenas mais um marginal na viração. Ele gritava, chorava dormindo e acordava sozinho no escuro, curvado em posição fetal em sua cápsula em algum hotel caixão. As mãos trincadas no colchonete, a espuma sintética enroscada entre os dedos, tentando alcançar o console que não estava lá. Nakon pjesama Totalna bruka i Ljudi odlaze, sastav Gospodin Pinokio objavio je novi singl pod nazivom Egocentrik. Numera je snimljena u kruševačkom studiju Košnica, a producent je Zoran Vasić. Videoklip je djelo gitariste benda Danijela Stojanovića, kojim predstavlja čovjeka kao jedinku koja samo misli na svoju korist. Jednostavno rečeno, došao je trenutak potpune odsutnosti empatije i bilo kakve odgovornosti za stvaranje iluzije kao skloništa. Do nekih boljih vremena i živih nastupa ostanite nam zdravi i veseli, poručuje Danijel. Najbolje je da poslušamo savjet, a usput i pjesmu. O sebi kao neko ko rešava stvari, neko ko o svemu. Posle više od 2 decenije saradnje sa mnogim bendovima, pjevačica Nataša Guberinić odlučila je da se posveti sopstvenom autorskom izrazu i radu na prvom solo albumu. Projekat Human Like sadržat će pjesme različitih, ali potpuno srodnih žanrova, od bluza preko roka do soula. Kao prvi singl sa budućeg izdanja odabrana je numera koja je prva i snimljena. Riječ o numeri Killed, koja je nastala prije više godina, ali je doživjela razne transformacije do završnog snimka. Poslušajte. When you wanna let her go, Lord, I don't know what
Za kraj jedna dobra svirka. Legendarni hip-hop band Sunshine nastupit će 24. oktobra na zatvaranju bašte kluba Fest u Zemunu. Beogradski sastav koji je vrhunac popularnosti doživio kasnih 90-ih vratio se nedavno na scenu fenomenalnim singlom Da li sam. Ova numera ujedno je uvod za novi album koji grupa najavljuje za kraj 2020. i bit će zanimljivo otkriti kako je jedan od najvažnijih domaćih bendova zvuči danas. Ulaznice po cijeni od 1000 dinara u prodaji su u klubu Fest i u Felix Shopu. Na večer koncerta cijena karte bit će 1200. Da sam grešnika karakter, anonimus neki, ali glavni akter. Ili traš selski švaler, gradski jeboš, da za slavu sečem belo je slavski kolač. Što je zavis u tebe, zlo seme, što se pita da me kita i kulika, deo legende ili mita. Da li sam? Da li jesam i od tvojega limita? Da li sam? Da li jesam, ali prvo pogledaj ko pita. Nikad neću biti Pavarotti, Machiavelli, Che Guevara, Ho Chi Minh, Gandhi, Garibaldi. Nikad se na rozi Hill Mantua, nikad Dante, Dostojevski, Leonardo, Gauguin. Nikad neću biti Pavarotti, Machiavelli, Che Guevara, Ho Chi Minh, Gandhi, Garibaldi. Nikad se na rozi Hill Mantua, nikad Dante, Dostojevski, Leonardo, Gauguin. Da sam profil amater sa ove glave ili sin, da sam posesivna zvera, da li grizim kao... Eto, to je to od nas za petak. Uživajte u vikendu i pobjegnite negdje u prirodu, kažu bit će lijepo vrijeme. Pozdrav od nas i od komplet ekipe. Da sam jak se posesiva ili ko sporen, to je zavis u tebi, zlo, pakost i neznanje, da živi sebe kao sopstveno izdanje. Da li sam? Da li jesam i od tvojega limita? Da li sam? Da li jesam, ali prvo pogledaj ko pita. Nikad neću biti Pavarotti, Machiavelli, Che Guevara, Ho Chi Minh, Gandhi, Garibaldi. Nikad se na rozi Hill Mantua, nikad Dante, Dostojevski, Leonardo, Gauguin. Nikad neću biti Pavarotti, Machiavelli, Che Guevara, Ho Chi Minh, Gandhi, Garibaldi. Nikad se na rozi Hill Mantua, nikad Dante, Dostojevski, Leonardo, Gauguin. I od tvojega limita, da li sam? Da li jesam, ali prvo pogledaj ko pita. Nikad neću biti Pavarotti, Machiavelli, Che Guevara, Ho Chi Minh, Gandhi, Garibaldi. Nikad se na rozi Hill Mantua, nikad Dante, Dostojevski, Leonardo, Gauguin. Nikad neću biti Pavarotti, Machiavelli, Che Guevara, Ho Chi Minh, Gandhi, Garibaldi. Nikad se na rozi Hill Mantua, nikad Dante, Dostojevski, Leonardo, Gauguin. Nikad neću biti, a i ne marim za to.